Ngo ni ingabo z'Ababiligi zikomeje gukora ibidakorwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni iminsi mikeya ishize izi ngabo z'Ababiligi zisesekaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse zigaragara zisesekaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zigaragara zifite intwaro zihambaye, dore ko rwose zazanye n'amadrone agera ku 100 yo kwifashisha mu ntambara yari ije kurwana na M23. Kankwereze ikaze wowe rero ugeze hano kuri uyu muyoboro mu makuru y'ingenzi agezweho kano kanya. Reka tuyinjiranemo mwese muze duhurire hamwe muri politiki na diplomasi biri kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turebere hamwe ibiri kuvugirwa by'umwihariko hariya Bukavu, ariko by'umwihariko ndashaka kuza kwibanda hariya Walikale, ndetse nimba Walikale ndaza kwerekeza aho yita ngo ndacyari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndaza kwerekeza aho bita Kisangani, ndetse nkubwire ibiri kuvugirwayo. Nderekeza ku mutwe wa 23 by'umwihariko ninjiremo ncengeremo ndebe ibiri kuva byahavugirwa, ndetse ndaza no kukubwira amakuru agiye atandukanye yo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko nta ruhande na rumwe ndaza kubagamiraho. Uko amakuru ameze niko ndaza kuyakubwira. Urasabwa gukanda subscribe ugafungura inzogera mu buryo bwo gufasha aya makuru kugenda agera no ku bantu bandi batandukanye, hanyuma wakumva uyakunze ugasharinga iyi video ku bandi bantu kugira ngo ibintu birusheho kugenda bigenda neza. N'abatindiye rero reka nerekeze by'umwihariko hariya Walikale, by'umwihariko ndebe uti ni ibiki biri kwavugirwa, maze ubundi mbabwira ati ibiri kuvugirwa hano Walikale bibaye ibindi bindi, ndetse binahinduye isura bitewe n'uko rwose ari izi ngabo z'Ababiligi by'umwihariko zihibereye, ndetse arizo zibereye urugamba, dore ko arizo ziri kugenda ziri kumwe navuga ko ari nk'abasivile, kuko leta y'Kinshasa irashinjwa n'abasirikare bagiye batandukanye bakuru kohereza abasirikare bakiri batoya ku rugamba, ndetse abasirikare batazi iby'urugamba, ndetse abasirikare bakirangiza ikosi ndetse bakajyanwa ku rugamba nta muntu w'inararibonye ubarimo, ndetse ugenda ubayoboye ku rugamba. Hanyuma bakavuga yuko rwose bano basirikare ba FARDC boherezwa ku rugamba ari abasirikari batoya, ndetse nta muntu w'inararibonye cyangwa se umenyereye iby'urugamba ubayoboye, bikaza gutuma rero bano basirikari bicwa n'inyeshyamba za M23. Ndetse rero biri no kuvuga yuko izi nyeshyamba za M23 ashobora kuba ari nk'igisirikare cya gatatu, ashobora kuba ari igisirikare cya gatatu rwose gikomeye hano muri Afurika, bitewe n'umuvuduko cyazanye. Ni nyuma y'uko rwose ngo ubungubu amahanga ari gupanga ngo umupango ukomeye cyane wo kurasa kuri izi nyeshyamba za M23 mu buryo bwo kwirukana izi nyeshyamba mu gihugu cyazo. Nyuma y'uko rero zino nyeshyamba zasabwe n'amahanga yose kuva mu duce tumwe na tumwe zimaze kwigaruriza, ariko banga kubyumva ndetse banabitera umugongo. Rero bivugwa yuko rwose izi nyeshyamba za M23 zaba zaragarukanye umuvuduko udasanzwe, bitewe n'ibitendo zakomeje kugenda zikora bigiye bitandukanye muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Walikale rero ni abasirikare b'Ababiligi bari gukora ibitendo, dore ko rwose bamaze kwivugana abatari bakeya b'inyeshyamba za M23, ndetse bakomeje no kugenda bayobora abasirikari ba FARDC ku ruhande rwa leta y'Kinshasa. Navuga ko rero muri kano gace ka Kisangani naho navuga ko ari uko bimeze, ndetse na amasasu ndetse n'inbiturika biri gukoreshwa. Ariko impamvu bundi M23 yakunze kugaragara ako ari igisirikare gifite imbaraga zambaye, ndetse gifite n'ubushobozi bwo kuba bwazahanura cyangwa se zifite ubushobozi bwo kuba zahananura izi drone bari gukoresha. Ariko ikiriho kuri ubu ngubu ngo Ababiligi bafite ubwenge buhambaye, ndetse uko bari gukoresha zino drone, ndetse ngo bakazigurikiriza kure, ndetse bakanabarasira kure. Akaba ari nayo mpamvu rero ubona izi nyeshyamba za M23 ziri gusa nk'izicika intege. Ndetse ikindi navuga kuri izi nyeshyamba za M23 zisa nkaho zitarimo kwiroganiza neza, bitewe n'uko AFC bamaze ku ngubu bimeze nkaho bamaze kuba batandukana n'izi nyeshyamba za M23. Navuga ko rero organization yazo navuga ko itari kugenda neza, bitewe n'ibi bintu nyine, bitewe n'uko batari kwiyoganiza neza, ntago bari ku murongo, bitewe n'utu tugambo ubwabo bashatse guterana, kandi bose ari abaturage bamwe, cyangwa se bose bafatanyije umugambi umwe wo kujya Kinshasa gukuraho Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Ninjya Bukavu ndaza kukubwira ko rwose byagaragaye
byagaragaye ko rwose izi nyeshyamba za M23 kubera ko bano babirigi babyivanzemo ndetse n'ababirigi bakomeye ndetse n'ababirigi bagiye kwandika izina muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byagaragaye ko rwose bano basirikare ba FARDC barwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa. Navuga ko rwose byagaragaye bari imbere cyane ndetse bari kugenda bakora ibitendo bigiye bitandukanye, dore ko muri aka kanya ari ibibombe biri kuvugiraho ndetse abenshi mu ntambara bakomeje gupfa, ariko navuga ko abari gupfa cyane rwose n'abasirikare ba M23 ubu ngubu ku mirongo y'urugamba, bitewe n'uko uyu mubiri yabyivanzemo ndetse ari gukoresha ikoranabuhanga rihambaye, dore ko ngo ari kurasira umutwe wa M23 ahantu kure, ndetse ngukumva umuntu arakurashe utazi n'ahari, ari gukoresha n'imbunda ngo zihambaye ndetse zifite ibimenyetso byo guteranya. Ibi ngibi rero bikaba byahereza motivation leta y'Kinshasa kuba yagira icyo iramura mu duce tumwe na tumwe izi nyeshyamba za M23 zamaze kugenda zigarurira. Ese ibi ngibi bikaba byahereza Antoine Felix Tshisekedi Kilombo icyizere cy'uko rwose bashobora kuba batsinda urugamba mbere y'uko zino ngabo z'ababirigi zaba zisesekaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kankubwire ko rero nimba wahageze kuri uyu muyoboro ugomba gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro tubagiraho bike bibagiraho 5 kuri 5, ariko by'umwihariko nawe wamaze kuba wabikanda ro gaciro ndetse uri n'uw'amahirwe. Reka nkubwire ngo ibyavugiwe muri Bukavu byo nagahomamunwa, ndetse navuga ko izi ngabo za FARDC zifatanyije n'abarundi cyangwa se abandi bose bafatanyije kurwanya izi nyeshyamba za M23 barwanira ku ruhande rwa FARDC cyangwa se rwa leta y'Kinshasa. Navuga ko ari motivation ikomeye kubona rwose hara za Bukavu ni biturika bihavugiye, ndetse ni imirambo myinshi y'abasirikare ba M23 nago byaje kuba bigerekera neza muri kano gace ka Bukavu. Izi nyeshyamba zamaze kwigarurira, dore ko zanakigaruriye ku bintu byoroshye cyane. Bamwe bakagaragara bavuga ati waba ari umupangu ukomeye ndetse wa FARDC yaba iri gupanga. Ese byaba ari iki? Ese zaba ari inyeshyamba za M23 zigaragaje imbaraga zidasanzwe? Ibyo byose nuko usabwa gukanda subscribe kugira ngo ujye amakuru uyasanga hano kuri uyu muyoboro. Ariko by'umwihariko reka ngaruke Kisangani nkubwire amakuru ariko havugirwa aka kanya Kisangani. Amakuru ahari, amakuru dukesha ku mirongo y'urugamba ndetse ku mirongo itukura. Navuga ko izi nyeshyamba za M23 zamaze kuba zinjira muri Kisangani, ariko nubwo zinjiyemo ariko zahatakarije abasirikari benshi batari mu bihumbi 3 bamaze kuba bahagwa kugira ngo izi nyeshyamba zinjire muri Kisangani. Ariko FDNB ni igisirikare kirwana ku ruhande rwa leta, igisirikare kigana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa cyamaze kuza muri Kisangani ndetse gikomeza kugenda gikomanga bikomeye, ndetse ni nacyo kiri guteza impagarara muri aka gace ka Kisangani. Umutwe wa M23 wamaze kwigarura. Navuga ko uyu mutwe wa M23 washyizweho igitutu n'ingabo za UPDF, ubwo ni ingabo za Uganda zabwiye uyu mutwe wa M23 yuko rwose igihe uyu mutwe uterekeje muri Kisangani ngo ube wafata kano gace byihuse, ndetse rwose bigiye kuba byaba iby'ubusa cyangwa se nimba batagafashe rwose izi ngabo ng'icyumweru kimwe zibe zikifatiye. Ibyo rero ni igitutu cyakomeje gushushubikanya izi nyeshyamba za M23, biza no gutuma rwose zinjira kujya kugafata zihobaguritse, biza no kurangira zihatakarije abasirikari batari bakeya. Kandi ikindi nakubwira cyatuma izi nyeshyamba za M23 umuvuduko wazo ugabanyuka, ni intambara yabaye ahantu hose aka gace, cyangwa se ahantu hose izi nyeshyamba za M23 zagiye zigarurira. Na ahantu zagenaga uko zihigaruriye zigafata intwaro, zigafata indege, zigafata ibibuga by'indege, zigasangamo amamodoka y'intambara, zigasangamo ibifaru. Ibyo byose rero bikayihereza motivation yo kuba babikoresha mu bijyanye no kurwana n'izi ngabo ku ruhande rwa FARDC. Ariko navuga ko muri iyi minsi ndetse muri iyi minsi byagaragaye ko ntago igisirikare cya M23 nta abasirikari barimo baragabanuka bitewe nuko bari gupfa, ndetse navuga ko ndetse nta n'intwaro za FARDC cyangwa se ku ruhande rwa leta y'Kinshasa baheruka kuba bafata. Cyo nkusaba rero ni kimwe, ukwibuka ko ugomba gukanda subscribe, ugakanda like, wakunda iyi video ukayisharinga ku bandi. Urakoze kubana nanjye mu makuru y'ingenzi agezweho ku mirongo y'urugamba.